Hawu chomi ngavuli sweswo ka. Ni ta ku xavela ya 15 rand. Hey baby dag hi mina baby. Baby mina. Yo ka phela. Hi mina. Angakuthayini ka. Hey nawe mali sina. Kasi wa le tirhweni. Ni ntirhweni. Ay chuwisa hey. Ni lunchini kasi angakuthayini. Hayi u ta chuwisa kasi swo yini. Ni ro tlanga na wehe ka Hayi baby u na. tlangi na mina. Mina tiva ku le tirhweni wena. Nge Spanish ko ku sweswi nde lunchini wa. Se u vutisa swi swa mina. Na ku time ku wa timeisa nyana wa vona nyana. Even 30 rand lana ni vele vele ani nga na mala lunch ka baby to hundza Lunch ya mali. yini kasi na Ta wena. dya yini man? Na n'wi paka tindhawu ta wrong man. Taka na 2 rand ni. Xita zama ta xava Chuwisini wa kona. tiva. Ngazi wa rina baby. Hayi. Hi mina hi. Sasa usina famba. Nkona. Famba phela hi. Mafamba u nga ri khale. Okay, ana No mi mo ta chome mi chai. n'wi xave time so ish. Mara ni chuwisini wa tiva. Don't cheka ku baby njhani strong na. Nyamaki. Okay, nga wa ri baby na mi ta chai nga ri khale nga swi vileli. Thank you for it ne. Mfonele loko usuku. Ya ni ta fonela. Ni ta ku landza oro. Hayi ni ta fika nga wa. Okay, sharp. I va safe. Sharp.